हेलो एवरीवन गुड इवनिंग और आज আহিছে মোৰ একাডেমিতে এংগেজমেন্ট মেকআপ আছে আজি হয়তো এংগেজমেন্ট ন এংগেজমেন্ট ঠিক না অসমীয়া ক'লে বুজি পাবা বুজি পাই বোলে অসমীয়া কেনেকুৱা লুক দিম আজি কেনেকুৱা লুক লাগিব एंगेजमेंट ब्राइडल सिंपल सिंपल मेकअप लगे और फाइनल लुक मैं आपलोक देखाम कि मैं आगते सुधी লৈছিলোঁ और फाइनल लुक आपलोक चाब पारिब अलग पिছত चाब दे एतिया নহয় फाइनली आमार एंगेजमेंटर ब्राइडगराकी रेडी कर दिलो मैं और केनेকুৱা লাগিছে थैंक यू सो मच और तुमार नामটো কি আছিল নো ममता न ममता आसलते मैं आगते पार्टी लुक करिছিলোঁ और बयेको मैं इतना ब्राइड करिছোঁ एंगेजमेंट मेकअप करिছোঁ तार हिसाब मोक निजे बुक करिले एक्चुअली बयेके बुक करिছে और फाइनली लुकটো मैं देखाई दिলোঁ और धुनिया लगिছে কৈছে कारण सेटिस्फाई হৈছা थैंक यू सो मच और फाइनल लुकটো एबार ओसर पाई देखाई दिया धुनियाके ओसर पाई देखाई दिया आईटो एबार কৰি দিয়া आईटो क्लोज কৰা सो आईटो तला চাই দিয়া आईटो কৰি দিয়া আৰু কৰি দিয়া এনেকৈ পাৰ্টি লুক এংগেজমেণ্ট লুক ব্ৰাইডেল লুক গোটেইখিনি আহি পেলাই মোৰ একাডেমিটো কৰি যায়হি ওচৰৰ হ'লে আৰু কেতিয়াবা দূৰৰো আহে আৰু এনেকৈ যদি মেকআপ মোৰ হাতেৰে ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে তলত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব সোনকালে যোগাযোগ কৰিব প্ৰীতি মেকআপ একাডেমি ষ্টুডিঅ'ত আৰু লোকেশ্যনটো দিয়াই আছে একদম তেজপুৰ বালিপাৰা একদম ষ্টেট বেংকৰ কিনাৰতে আৰু ব্ৰাইডেল বুকিংসমূহ চলি আছে সোনকালে বুক কৰক এতিয়ালৈ আহিছোঁ বাই বাই